Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami uMathuli Nkosi. Ngibuyile kuSoweto podcast njengoba nithe mangibuye. Ngibuyile ukuthi ngizocontinue nezitori zami lezi bengizikhuluma previously. And so njengoba nibona ngiyasiza abantu indlela engibasiza ngayo. Ngibasiza ngokuthi I do remote viewing and I'm a psychic. So ngiyasebenzisa igift le uNkulunkulu angiphe yona ukuthi ngikhone ukuthi ngikhansele abantu and guide abantu ngespirituality sabo nokuthi ba raise ama vibrations abo. So ngizoqhubeka ke ngestory lesi ese COVID. It was 2002 la uNkulunkulu make ngithatha engibonisa kushuthi wangibonisa isibani. Lesibani lesi mangithatha ukubheka kahle ngithi lesibani lesi isimboli yaso angaze ngiyibone anywhere. Angazi mangabe khona abanye abantu abake bayibona ngoba ngike ngicheck ama symbols akhona religious symbols. Ngithole ukuthi le symbol yalesibani ayikho. Isibani esigold esinomlilo phakathi sibe nento round egold bese siba nento engathi compass la on top of igold. So lesibani lesi kahle kahle sikhanyela umhlaba wonke. Sikhanyela wonke ama human beings akhona emhlabeni isibani sikaNkulunkulu. So lesibani lesi makazoze angithathe angisephezulu. Wathi kimi bheka lesibani ukuthi sesikhanya kancane kanjani ngenxa yezono zenu. So ngaleso sikhathi leso nami ngathi bengidukile because bekuyisikhathi la bengithanda abangani ngiphuza ngithanda abangani and ngizohamba ngiye kuma party athile ngifike mangabe kuyaphuzwa ngiyaphuza nami. So ke makangiphakamisa uNkulunkulu he said to me, look at yourself, bheka ukuthi nona kanjani. Like I'm looking down and I'm looking at myself ngathi ngihamba with my sister ngiphethe i6 pack. Kunobunye nje utshwala bami engangibuthanda ngaleso sikhathi engangibuphethe obe 6 pack siyayehla siyakhuluma athi bheka ukuthi nenzani ukuthi nona kanjani. And angibonise amanye angibonisa amanye ama events la abantu babulalana khona, abanye benza into ezithile ebumnyameni, abanye babulala abanye, okuningi nje okuhlukahlukene. So makangibonisa lezo zinto lezo athi bheka ukuthi nona kanjani and ngendlela enona ngayo lesibani lesi sasingakhanyi kanje kudala. Lesibani lesi sasikhanya kakhulu bright but manje lesibani sesehlile asakhanyi. Mangithi ngiyasibheka nami ngiyabona umlilo uyaphakama uphinde uyehle, uphakame uphinde uyehle ngathi uyacima mara uphinde uvele. Besathi kimi lesibani masingacima kune disease ezofika enkulu ezobulala abantu emhlabeni. Kusikuthi asho njalo ukuthi masingacima lesibani ngenxa yokona kwenu kune disease enkulu ezoza and akusi disease kuphela like kuzo la emhlabeni nizoba nama challenges amaningi wezinto ezizokwenzakala kini makucima lesibani. Then ke makusesenjalo because it was a vision. Ngavele ngavuka same time, mangivuka same time I wrote it down. Then ke mangisuka lapho yangiwarisha lento lena ukuthi yeah, because kufana nanoma bekakhuluma nami uye wazisho ukuthi yena uyu umnikazi womhlaba. That's where I knew ukuthi this is God. Even though bengamboni ngibona ivoice but wazisho wathi yimi umnikazi womhlaba bheka ukuthi nona kanjani.
So ke fast forward kwinto eyenzeke ngo-2002. So sihambe isikhathi, masihamba isikhathi indaba ye-COVID ifika kimi ngo-2019. 2019 uNkulunkulu uyayiveza le ndaba ye-COVID. So kunento engizoyichaza khona manje ukuthi kunelinye ilizwe ngaphandle kwaleli esikulo eli closer to us la ekuthi makwenzeka izinto zizomanifesta la akuthathi isikhathi eside ukuthi zimanifeste la in our physical world. Lelo lizwe lelo ilizwe lama animations. Awubona abantu ubona ama animations kulelo lizwe lelo. So ke ngo-2019 kwenzeka kanje ezweni lase East eChina i-COVID mayizokwakhiwa bayakha spiritually. Bekuyinto kwahlanganisa ngizothi ubuthakathi mangisho kanjalo. Ubuthakathi obasebenza ekwakheni i-COVID. Ngoba yathi yakhiwa ngesilwane ekuthiwa i-dragon. Lesilwane lesi besi i-animation sashintshwa ngale kwenziwa umkhuba othile sesivela sekuyi-dragon ekhafula umlilo. So uNkulunkulu makasiveza kimi usiveza siyakhafula umlilo siyazibonakalisa ukuthi now sikulelizwe lama animation and then uyenziwa umkhuba, then mawenziwa umkhuba then isilwane sesikhafula lomlilo abantu bayalimala. So masikhafula umlilo into ephumayo emlonyeni waso kuphuma amabhola lawa we-COVID. Amabhola we-COVID amnyama analamaphondo ngaphakathi sibovu. So makuphuma lamabhola lawa we-COVID ngizibona ngiyabaleka. Mangizibona ngibaleka ngibona kushintsha izulu kuba ngathi kuba dark ngizibona ngiyabaleka. Mangibaleka then kuze i-voice again ithi kimi, pray for the children. Pray for the children. Isho kanjalo, isho twice. Ithi ungabaleki ukhulekela abantwana. So mayisho kanjalo ithi ngingabaleki ngikhulekela abantwana, kwehle indwangu enkulu emhlophe ebeyingathi ishidi elikhulu elimhlophe. Then ngibone sekunabantwana ngaphansi kwale shidi, ngikhuleka ngaphansi kweshidi kunabantwana. So uNkulunkulu athi khuleka ukhulekela abantwana, khuleka ukhulekela abantwana. Ishaye le dragon mayibona ukuthi ngikhulekela labantwana ngiphakansi kweshidi bese ihamba izama ukuthi ngoba manje indiza phezulu, mayindiza phezulu izame ukuthi ilahlele lamabhola phakathi endlini. So mayilahlela lamabhola phakathi endlini elinye ibhola lingishaye la eceleni, malingishaya ibhola bese ngiyathuka ngiyaphaphama. So mangiphaphama kule vision le then bese kuyathuleka kundlule iviki libuye same vision ibuya manje iqhubeka from la igcine khona, iyabuya futhi le dragon ibuya iqhamuka from la ekuphuma khona ilanga. Mayibuya la ekuphuma khona ilanga ibuye east, mayibuya ithi ngiyabuya futhi for a second time and ngizothatha abantu. Ngilwe nakhona manje sengiyazi ukuthi ngilwa kanjani. Sengiyakhuleka manje angisayenzi into endingi bengivele ngiguqe phansi ngikhuleke ngoba bengamfuni umuntu omile ngathi iyakhona ukuthi imsense ebese iya striker. Then sengiyakhuleka futhi again. So ke kuthe makusuka lapho then ke i-dragon lena yahamba yabuyela emuva. Mayibuyela emuva i-voice yakhuluma futhi again yathi le disease lena is a spiritual disease. Indlela ezonqotshwa ngayo indlela yokuthi abantu bakhuleke and raise ipower engaphakathi ekuyipower ezokushilda yokuthi noma makufune kuhambe emhlabeni ukuthi le disease kubambile uyiphikise uthi mina ngahambi
so bekuyileyo indlela yokuthi ulwe nalesifo lesi. So ke bese ngiyitholile ke leyo ndlela leyo, it was 2019 ngabo June kanje. Kuhambe isikhathi kuthi la mazithi November ingiphathi COVID. Ngikhohlwe ukuthi kuthi mayingiphatha it's 2019 ayikakaziwa ukuthi iCovid. Mayingiphatha ngivale kumoya, ngivuke ngingakhona ukuphefumula, umoya ungekho endlini, ngivale kumoya, kube nzima ngalendlela leyo ukuthi bekungathi ngiyahamba emhlabeni. Bangibizele bathi bangibizela iambulance ingafiki ngesikhathi, bese umakhelwane engithatha ngemoto angise esibhedlela. Mangifika esibhedlela ngithola amanesi ukuthi ba confuse, ngithi ngiphelela umoya, ngiyabatshela ukuthi umoya uyahamba. Amanesi mabathi bayangichecka, babalalela my vital signs, bayathola ukuthi hayi man, mara i-oxygen ikhona kulo muntu lo, why athi umoya wakhe uyaphela. Manje mina ngijahe ukuthi bangifake i-oxygen, bathi no, ngeke sikufake i-oxygen ngoba usese right, awudingi i-oxygen, kodwa umoya boloko uhamba, umoya uloko uhamba. Then ke ngibone ukuthi la anguthola usizo, ngibuyele ekhaya. La mangibuyele ekhaya, ngibuyela ngoba manje sekubuya ivoice, manje seyikhuluma nami ithi ngitheni kuwe, angishongo ukuthi kufuneke lento uyiphikise. Mangifike ekhaya ngifike lento lena, ngifike ngikhuleke ngithi ngiphikise, ngikhuleke ngiphikise, ithukuthula ngikhona ukuthi ngilale intathakusa. Then the next day ngithole ukuthi again angikakabi right, ngisagula. Kuba ngathi la emqolo ngathi kunesilonda engistetile, and manje lesilonda lesi ngathi sihwayeka la phansi ngendlela ipain yakhona ingakhona, ishaya iphumele ngesifuba and ngiyavaleka. So manje lokho kuvaleka bekungasekho like yesterday, bese kungcono lokuvaleka lokho ngoba bengivaleka kancane. So ke kuthe makusuka lapho ke then ngathenga umuthi weflu, ngawuphuza umuthi weflu, kodwa bengibhizi ngikhuleka ngiphikisa lento. Kwafika isikhathi la ngizwa ngathi umzimba wami uhlukana nomoya, ngizwa ukuthi ngiyagula man, angikho right, umzimba wami uhlukana nomoya. Bengithi mangihamba ngihlukane kayi2, ngibona isithunzi sami mangihamba, ngibona isithunzi sami mangihamba, ngihlukane kayi2. Kuthe makusuka lapho kuthe ngalelanga leli ukuthi vele sengihlala ngise ingubeni, angisaphumi, ngiyagula. Kwaba khona ilanga leli li1 la khona ebusuku kwangafika ubuthongo, and manje bese ngisaba nokucima bengihlala ngilayitile. I-reason ngihlala ngilayitile, ngisaba lento leyo ukuthi mangivaleka kuzoba nzima ukuyofuna ilight ukuthi ngakuphi. So ke ngisahleli kanjalo, ngihlele embedeni, ngibeke ama continental pillows, ngisihlelele nje ngingakaphathwa ubuthongo. Then kuze ukukhathala kancane, makuza lokukhathala kancane ngizwa abantu bayahleka. Mangizwa abantu bayahleka, bekwamantombazane ayi2 just close to me embedeni wami, bayahleka bayadlala. Mabadlala ngibabheke labantu laba, mangithi ngiyababheka, lo odlalisa omunye, okitaza omunye ulele phansi, omunye ugibele phezu komunye, mara bayadlalisana. Lo okitaza omunye angibheke abone ukuthi ngiyambona, makabona ukuthi ngiyambona ngimbhekile, ayenze so ebusweni bami, ufuna ukubona ukuthi ngiyambona kwempela. Ngimphendule ngithi yes ngiyakubona, and I understand ukuthi awuphumi kulomhlaba engiphila kuwo mina, kukhona la enibuya khona, ngiyakubona. Ngithi mangisho kanjalo angangiphenduli, achwebe lo munye adlalisana naye, athi bheka uyangibona, ukuthi manje sebakhuluma ngama sign, bheka uyasibona. Mabeceda ukusho njalo bese bayanyamalala, bese kufika ivoice ithi khuleka uyiphikise lento ngoba manje ifuna ukukuthatha. That's where I prayed ngenye indlela enzima, ngathandaza, ngakhuleka, ngimemeza kusebusuku, ngimemeza endlini, ngimemeza ngiround umbhede, ngimemeza
Kuthe makusuka lapho kwaba ukuphila kwami ngavuka ngakusasa sengiphilile. Ngakusasa kwakhona bengingasayifili lento leyo ukuthi ngiyagula. Kwaba ukuqala kwami ukurecover ngaleso sikhathi. So ke kuba uDecember 2019 undlule lo nyaka loyo kube u2020. Kuthi la iCovid mabaqala bayi-announce bathi ikhona. Hey ngihlanganise ama-dots. Ngithi nayi manje lento ebebekhulume ngayo and nayi lento beyingiphethe la ngo2019 ngoNovember ngoba ihambe i2 months uDecember nje ucishe waphela ingibambile. Ngithi nayi lento beyingiphethe. Kuthi la mabethi bayenza i-shutdown and bayenza i-lockdown. Kube nzima ukuthi umuntu akhone ukucommunicate nabantu ekufanele ngikhulume nabo ukuthi indlela abangasinda ngayo kulesifo yilesi. Kube ukuthi manje sengikhuluma nabantu abaclose kimi around nabangisurroundile ukuthi indlela yokunqoba lesifo ukukhuleka ngoba it's a spiritual disease. Akusi iCovid esiyithatha ngokuthi into efike yayenziwa elab maybe abo doctor abo professor bathile or abo doctor bathile or abantu abathile bebe busy elab. No, into eyenziwe ngobuthakathi kodwa kwavuswa isilwane esiyi-dragon and bengayenzelwanga ukuthi straight ukuthi ibulale thina. Bekuyimpi yaseChina yakhona kulelo lizwe leyo beyingabhekanga thina, ifinyelela kuwo wonke umhlaba because of ukuthi iye yaspreada yagcwala yonke indawo. So yiso ke le story se-COVID ebengithi ngiyasichaza. And mangithi ngiyabheka ngendlela kungakhona la uNkulunkulu beka ngitraina afune nokuthi ngitraine abantu ukuthi zisazoba ziningi izifo ezizofika la emhlabeni ezizovela ezizosithusa ezizobulala abantu singazi understand. You must know ukuthi kune power ekhona ngaphakathi kuwe. Le power le mawuyitrusta ungavumi ngawe, you will find ukuthi une power yokuthi mina ngihambi uma kufanele uhambe. And le power le mawukwazi ukuyisebenzisa ungathi noma usenkingeni makungasi isikhathi sakho sokuthi kufanele uhambe emhlabeni, mawuqala uba senkingeni and ukhulume nayo ngaphakathi kuwe izokuprotecta noma kunini noma uku-accident makwenzeka into kuukuthi unayo le power automatically ngoba uyathembela kuyo and uyakhona ukuthi uyiphakamise izokuprotecta. Izokwenzeka into i-accident uzithole ukuthi wena uyaphuma awenzekanga nix okanye uyalimala noma uya kukhoma uzokhona ukuthi ubuye futhi again ngoba impi ekhona manje impi espiritual. So njengoba kuyimpi espiritual nama disease akhona esihlangabezana nawo akusama disease lawa angalashwa ngemithi ethengwayo ngemithi yabodokotela. Ama disease afuna ukuthi si activate into yethu esidalwe nayo engaphakathi kithi. Ngizokhuluma ngama grays ama grays ukuthi ama aliens ukuthi enze njani ne. Ama aliens kahle kahle they feed on us. They take ama energy from us and kune power lena abafike baplake kuyo ekhanda lakho. That is why always bahlala mama bafuna ukusondela baba close to your bed and bazofuna ukuthi babe ne-access yekhanda lakho. So umuntu lona ongakhoni ukuthi ubone okanye ungena power yokuthi ukhona lezinto lezi ukuthi uzisense ukuthi zikhona, ziyadlala ngomuntu, especially nabantu laba abanama gift ziyadlala ngabo because ziyafika zisebenzise umzimba wakho. So ngeke ngasho na kule episode le ya previously ukuthi umzimba lo esinawo wala emhlabeni ufana ne-avatar. Imimoya ingashintshana ifuna ukuthi ukhona ukuthi ukusensa umoya ongekho right. So ke
mina ngale gift le yami ngiyakhona ukusensa umoya ukuthi lo moya lo awukho right. Ngiyakhona ukusensa into ezakimi ekhuluma nami ezenza ngathi iyinto ehambisana nobunkulunkulu kodwa ize ukuzongivala. Ngiyayisensa because ama senses are heightened. So into ebhedayo ngiyakhona ukuyisensa iseza. So that's how I protect myself. So ke ngirealizile lento lekuthi ayikho akusukuthi ikimi kuphela because mina I'm special. No, ikithi sisonke siyabantu, especially isizwe simnyama. Yiso kakhulu ekufanele ukuthi siphakame, yiso kakhulu ekufanele ukuthi ba raise their spiritual awareness, bayenze sure ukuthi they listen to their senses. Listen to your senses, listen to your guardian angel, izokwazi ukuthi iguide kuzo zonke lezi zinto lezi ngoba siyahlupheka kanje. Ipower ikithi, sihleli phezulu kwepower ukuthi asikwazi kuyisebenzisa. And the more sikhona kuyisebenzisa, and you need ukuthi ube patient mangabe ufuna ukuthi le power ikusebenzele and uclean ngathini ube uclean inhliziyo yakho because le power kaNkulunkulu isebenza kanje. Ayimthandi umuntu onamaqhubu, ayisebenzi kahle kumuntu ongekho right. Cleaner ubuwena uxolele abantu abakwenze kabi uma ufuna ukuyibona ikusebenzela. Usale nespirit esiright esivulekile. So and ungabi umuntu lona othanda kakhulu ukugxeka into zabantu or ukubheka into zabantu bese uyazithatha uzifaka kuwe ungathandi abantu. So ubheke inhliziyo yakho uma ufuna ukuthi lo moya usebenze kahle ngawe ngoba lo moya emntwini usebenza ngokuthi umuntu onjani. Imali ine energy yayo ngoba kufana noma iningi uyizwa nangekhanda nezinwele ziyanyakaza ukuthi ya uphambi kwemali. So imali njengoba inale energy, imali kahle kahle yes siphila ngayo sayidinga kodwa imali akusiyo imali asiye kaNkulunkulu. Imali iza na the dark side imali. That is why mayiba yiningi empilweni yakho iyakukhosta. Kufanele ukuthi imali mayicala ingazuthi manje seyiningi kakhulu idinga ukuthi uyishare nabantu abaphuwa and uzame ukusiza abantu abantulayo ngoba once yaba yiningi and when you decide to keep it to yourself, uLucifer will knock at your door to say, hey, you can't ukutube not this much without ukuthi nami ngibe part of impilo yakho. So indlela uLucifer asebenza ngakhona ngoba imali, isystem yemali isystem yakhe isebenza kanjalo. So ngiyaye ngithi kubantu abangafuni ukuzithola basenkingeni, ithande imali, uyifune imali kodwa ungafuni into engaphezulu kwamandla akho ngoba izokuxaka ienergy yakhona, iza nezinto ezingekho right. uLucifer mayisekaqala asebenza ngawe aka mind even to send people at your doorstep ukuthi bafike and baze nje to target you because unemali ningi. Baze nje ukuthi bazokuwina ukuthi iza ngapha ngakwisayidi lethu. So asibheke nendaba yemali sibheke ngalo ndlela ukuthi imali yes siyayidinga kodwa masithi masiyidinga masifune okulingene ukuthi sikhona ukuphila nama families wethu. Yeah, gift yami ye remote viewing, it started like this. Iqale la mangithi mangihleli, then mangihleli ngi1 mangabe kungenamuntu ukuthi kuthulile and ngi1 nje kule ndawo engikuyo. Bese mangithi ngiyabheka ngivele ngizume ini ngingene kwenye indawo engayi understand ngibona ibuilding. There was a time la ngeke ngazuma khona, it was early 2000 kanjalo. Mangizuma ngazuma enye indawo beyi overseas.
ngizuma ibuilding ngibheke leyo building leyo akuzange kuphele isikhathi esingakanani ngabona sekuphuma eindabeni ukuthi abantu bebekidnapiwe bafake kuleyo building leyo. So that's where I realized ukuthi igift le yokuzuma nginayo. So ke le gift lena iyasebenza mina kimi yonke into yami i-natural akuna ukuthi ngiye ngahamba ngayenza something or ngaya ngathwasa or ngayenzani iqhamuka kuNkulunkulu i-natural and ngiyakhona futhi nokuthi ngathini ayikaze yangilahla ayikaze yangenzisa into ehlukile kunendlela kaNkulunkulu afuna ukuthi siphile ngayo ayikaze yangikhipha endleleni. So always it's either mayiphakama iya guide or iya protect, guide and protect. It's always been like that since ngaqala ukusokola from le gift le enginayo ayikaze yangenzela phansi. That is why ngiyitrusta with all my heart. Ngina 50 years nginale gift isebenza kimi iloke iguide and protect. Kunesikhathi la ekufanele ukuthi ngabe maybe angiphili namhlanje because of this gift. So ke I will tell you just the story esenzeka la ekwenzeka khona imangaliso. Ngiyahamba with two people akade bengitrusta ukuthi bacela ukuthi ngibakhulekise because bebona igift yami bacela ukuthi siyokhuleka. Siyahamba ke siyokhuleka. We decided ukuthi sizohamba siyokhuleka eSnake Park. So yeah silungisele lelo langa lelo lokuthi ngo-12 sizophuma bese sahamba siyehlane. Sizohamba before 12 siyokwazi kuyobamba ihlane la ka-12 o'clock eSnake Park emini. So ke bekhona umfundisi bekufuna ukuthi sambe naye asikhaphe siye kuleyo ndawo leyo ngoba bekanemoto yokuthi angasithatha. So the guy says okay ebekuyiphathi yabantu esamba nabo athi kimi asithatheni namabhakede sizokwazi ukuthi masifika lapha yana phela siseduzane nomfula sizokwazi ukukha namanzi. So kube into enjalo ukuthi sithathane nebhakede ukuthi sizokwazi ukuthi sikhe namanzi. Then we went to a Snake Park. Okay, before sizofika eSnake Park ubaba lo ekufuneka ukuthi sambe naye senze naye iappointment esimbhadalile ukuthi asitransporte ukusisa eSnake Park ubaba umfundisi angifonele maqala kushaya sibona kushaya u12 umuntu akaveli angifonele athi gogo angikho ngisePretoria ngithathwe abantu kune trip ebeyishesha eya ePretoria ngicela kodwa ningilinde ngiya eSnake Park ngiyasazi ngijwayele le ndawo le indawo yethu esikhuleka kuyo ngicela ningilinde ningakhathazeki ningilinde. So silindeke kushaya u1 and ngesikhathi sakhona bekuyisikhathi sabo June, it was winter time. Kushaya bo1 kushaya bo2 kushaya bo3 ngipanic emakushaya bo3 ngithi ngiyamfonela ubaba ngiyamfonela ngimtshela ukuthi ngco asikhanseleni phela sekulate manje seku3 and it's winter now. Ngimfonela mangimfonela athi yazi sengiseduzane ngibuyile sengiseduzane ningakhathazeki mina le ndawo ngiyayazi ngijwayele ngizonithatha nginibeke. Ngirelax ke ngoba sekathi useduzane sesiyaqala siyarelax kanti bese siphenika sithi siyakhansela. Ngempela afika ubaba makafika ubaba we went a drive kusho ukuthi ngaleso sikhathi kwabo ma5 ke manje uya driver siyapi siye Snake Park. So masifika eSnake Park sifike la sekungabo 2:06 masifika lapha eSnake Park imoto ingene emgodini umgodo onamanzi umgodo omncane and bekunganethi bekunelanga elikhona nje noma bekuyiwinter but bekunelanga liphumile. Imoto mayingena emgodini isikhoze ukuthi siyehle emotweni iqhutshulwe imoto ukuthi iphume emgodini.
that was the first sign ekufanele ukuthi ngabe sayilalela ngokulangazelela lento besiyoyenza. Still azange sibona ama sign. Angizange nami ngibona ama sign. So ke imoto siyikuke indlule emgodini wamanzi. Ihambe imoto. Mayihamba imoto ithi la mayiseyizofika la sopaka ngakhona kume isikhova an owl. Ime lapha phambili about 2 meters away from us. Kodwa ime ibheke thina ibheke imoto isikhova. Sime nje sisibukele isikhova. Ubaba athama light aflikele isikhova siyithulele nje. Usabathe kuthi after maybe 10 seconds isikhova bese siyandiza siyahamba. Masindiza sihamba still second sign asibona ukuthi la siyakhona kuzosishubela. Still sindlule ubaba fika apake imoto. Sithi kubaba yazini baba because manje seku dark sicela ukuthi ulayithe ama light ulayitele ngalapha esizokhulekela ngakhona sizoya le ngoba sifuna nokukha namanzi sizoyehlela ngale siphinde siyokha amanzi. Then ke athi okay mina ngizosala la emotweni angihambi nani. So ubaba sale emotweni sambe thina sambe masamba yimi lo ngihamba phambili. Abantu abeze la ba trusta mina because they babelievela kulento uNkulunkulu angiphe yona. So ba trusta mina with all their hearts. So ngihamba phambili bahambe emuva mara bangilandela silokho siyaxoxa nje siyaxoxa sihamba phambili. Ngihamba phambili. Sithe singakayehli nangasemanzini kodwa amanzi sesiwabona. Ngiyabona lapha emanzini ngibona ihlahla azisalwi ziyalwa ihlahla ngathi kunomoya ovunguzayo lapha yana emfuleni. Ithi mina kwenzakalani lapha emfuleni niyabona ukuthi ihlahla zilwa kanjani lapha emfuleni. Hayi ababoni labantu engihamba nabo. Hayi still sihambe. Masihamba ngastopwa yivoice ngangiqala ukubona into enje. Kwavulekile itshe lentaba kwaphuma ivoice la cracker phakathi nendawo la ngihamba khona phambi kwami kwaphuma ivoice yathi nizofa. Kwaba ukujika kwami mangijika sengiphakathi nendawo manje ngisaba ukutshela laba abantu laba abatrusta mina ngegift yami ukuthi hey ivoice ithi sizofa la. So manje nami angifuni ukubathusa ngithi kubo ayi asijikeni akuvumi. But hayi yini asehleni sesifikile mos gogo ngithi asijikeni akuvumi. Asijikeni lapho sengiyabasheshisisa ngoba manje le voice ingithusile. Ngithi asiphangiseni inyawo asijikeni. Sesiyajika masithi siyajika sesisondele close ukuthi sizovela ngasemotweni. Sizwe kukhala amafastera wemoto akhala ayaphuka. Masisalalele umsindo wamafastera wemoto sizwe ivoice kaBaba uyakhala uthi yo and lapho ugijima ukhalela from kude kunemoto. Sithi hawu ngathi ubaba lo okhalayo. Yazi kuthi makwenzeka lento umcondo wami usebenze fast. Bekunehlathi kuyingasina ihlathi elikhulu nje kuyihlathi nje lincanyane lingaka. Alikho nje likhulu ihlathi la khona. Ngithi asingeneni la ihlathini sicasheni. Bavume. Bangibuza bathi nale bucket ngithi yes ne bucket asingeneni konke ngoba ngiyabona phela ukuthi ibhakethi masilishiya ngaphandle kuzobalula ukuthi igebengu zibone ukuthi singene la ne bucket. Singene kulelo hlathi siguqe ematsheni ngamadolo. Hayi saguqa from 7 o'clock zathi 8 zathi 9 sisaguqile ngamadolo. And ngaleso sikhathi sisaguqile ubaba lo bandlula naye phambi kwethu ishethi liphumele ngaphandle ubovu igazi lo omkhombayo nale group yabafana abahamba naye umkhombe ngesibhamu ngasemuva igroup yabafana enye iyalandela. Labantu asibaboni kahle mara siyabona izinto abaziphethe siyabona isibhamu sibona izagila ezinye zokwakhiwa ezinento ezingathi ziyahlaba ngathi mayishaya umuntu izophuma nenyama. So siyabona baphethe yonke into elimazayo ongayicabanga ethusayo. A group of men about 8 balandela ubaba oyi1 umkhombe ngesibhamu bathi asimemeze sizokwazi ukuphuma la sicashe khona. So ubaba wazi mina
wazigama lami. He kept on saying Thuli, Thuli. Yazi, it was so painful because ubaba bamhambisa iSnake Park sonke. Leya ndawo yonke leseduzane nomfula ehamba engimemeza esifuna. Bemkhombe ngesibhamu sebamlimazile. Athi Thuli, into yayenzeka kithi masiloke sicashe la, sasiphethe ifone A1 sishintshana ngayo kuloke kungena network. Sisabathe sithi sizama ukufonela i10111 akuna network. Sagcina sigive up sibona ukuthi mosla angeke sikhone nokufona, there's no network. Sayibeka phansi kodwa still sasiguqe ngamadolo singanyakazi. Siguqile lapha ematsheni. Zathi 9 singezwa ngisho ikhaza, zathi 10, zathi 11. Baloke labantu laba baloke bayasifuna mase zikushabo ma 11 babuye baze la kule hlathi lethu esicashe kulo. Yonke into abayiplenayo baza la kule hlathi bazokhuluma ukuthi manje sesibafune lapha nalapha, asibafuneni ngapha. And ngaleso sikhathi mabaloke bakhuluma kune language abayikhulumayo, mabayikhuluma bakhuluma amagama bathi voms, bakhulume bathi voms, kusho ukuthi abakhulumi ilanguage straight. Baloke bakhuluma lo language le engazwakali kahle, bathi no hayi sesibafunile ngale, masibafune ngapha. Bashiya ubaba, base bashiya ubaba nalo phethe isibhamu. Ubaba sebamfasile ngerope, bamfase njengembuzi, izandla zisemqolo neinyawo bamfasile bamlalise ngesisu. Kube khona isikhathi la baphikisana khona ukuthi masimbulale. Bathi bafuna ukumbulala, ubaba aplide nabo athi bantwana bami, ngicela ukuthi ningangibulali ngoba nginabantwana and ngisele nabantwana ngedwa ngahanjelwa unkosikazi. Ngicela ukuthi ningangibulali. Aplide nabo, bamthuke ubaba, bamuthuke labafana, bamthuke bamkhahlele, mabaloke bamthuka bamkhahlela inyawo. Siyibona yonke into silapha mkwababa. Ngaleso sikhathi thina lapha ngaphakathi kule hlathi leli siyathandaza. Masiloke mangiloke ngithandaza, ngihluleka nokuthandaza. I've learned something ukuthi umuntu mangabe between life and death, ukuthandaza akufiki, akuthandazeki, ngizosho njalo. Uyafuna ukuthandaza kodwa ngeke uphume ngomlomo. The only thing engikhonile ukuyikhipha ngomlomo wami, it was my mom. I was busy saying mama, mama, mama size, mama size. That was all. I couldn't pray. Beyangaphuma amazwi. The only person that was the nearest person on my mind. Ekwakungathi uzofika angisize, engeke afike angisize ngoba akasekho emhlabeni. It was my mom. So angikhonanga nokukhuleka. So ke fast forward makulo kwenzeka kanjalo ke baloke baphikisana, bashiye lo yi1 agade ubaba ke. Laba abanye bahambe bathi bawusibheka kule ndawo bangazange basibheka kuyo indawo yokugcina baye khona. Mabasahambile lo ogade ubaba abona amateki lapha ngapha kulela hlathi ngoba baseduzane nehlathi lethu. Makabona amateki eze kithi asilunguze athi ha kanti ngicashe la eyisithule. Bakaceda ashaya iflate ushayela abangani bakhe. Chichichi ushaya iflate lokabhiza shaya iflate. Makasashaya iflate kanjalo uthola ukuthi abangani abamuzwa ngoba sebahambe baya kude kunaye. Kumkhoste ukuthi asishiye ahambe aye deeper lapha yana ngaphakathi kwale ndawo ayofuna abangani ukubatshela ukuthi labantu esibafunayo naba. Makasahambile aye kubangani laba. Lethule isukume ibaleke. And mind you, mina mangila phakathi kule hlathi, I tried ukuthi le ngilosi yami engithanda ukuthi ngikhulume nayo le ethi mangisenkingeni ngizwe ivoice ikhuluma. Hayibe kuyidololo ngalelo langa. It was so quiet. I was myself, ngena lutho. Engikhona ukuthi ngithi ngiconnecta nayo, ngithi ingelosi izovela nix bekuthulekile. Kuqale la ukuthi ngiqale ukuzwa ingelosi ikhuluma, makuceda ukuhamba laba abayi2 bathi bawuqasha kwenye indawo, behamba ngamadolo nabo beyoqasha endaweni that was not even far from la besikhona. Bafike baqasha kulo ndawo leyo engathi phakeme, baqasha ngaphansi kwayo. Ngithema ngithi ngiyasukuma ngiyabalandela. That was the first time ngizwa izwi likhuluma. Lathi kimi
mawufuna ukusindisa labantu ungahambi iba yishield kulabantu wahamba bazobabulala labantu wena uzosinda ukuhlala kwami ehlathini angizange ngihambe kwahamba labantu abayi2 bayocasha mabayocasha kanjalo awuzafika igebengu nesibhamu zaliphenya ihlathi baphethe namathoshi banayo yonke into irope izinto ezilimazayo isibhamu amathoshi bafike baliphenye ihlathi bangithole mabangithola yazi ngivele ngiphakamisa izandla ngithi mangiceda ngithintitha amadolo wami ngisukume mangisukuma ngibalandele bathi bapha abanye ngibakhombe towards the entrance la singenele ngakhona ngenzela ukuthi ngibadunga umqondo ngokwami ngizitshela ukuthi ngibadunga umqondo ukuthi bazitshele ukuthi laba abanye bahambile bawufuna usizo babalekile ukuthi bangakhona ukuyobabheka la bacashe khona ngithi hayi bashone ngapha ngikhomba indawo le besingenele ngakuyo ekuyindawo eyi-Thai road hayi ngibone ukuthi ngathi bayabheka baboni mabaceda bathi woza bazame ukuya kwindawo engekho far from le besicashe kuyo baloke ngizitshela ukuthi nami bazothi ngibamemeza hayi bangasho ukuthi ngibamemeza ngilo ngiyabalandela ngishaya kancane la emva kwabo and ngaleso sikhathi ipower angazi ukuthi sengithathaphi senginomdlandla nginepower kanti bengifila helpless ngiseselapha kulela hlathi and bengifrustrated na ukuthi if labantwana babantu balimala ngihamba nabo ezandleni zami ngizofika ngithini kuma families wabo and enye into ebeyingilimaza sonke lesikhathi silapha ehlathini was ukuthi okay kungcono ukuthi kufe mina that was the thing engangiyicela ngenhliziyo ukuthi abantwana babantu mabangabulawa makufe mina engibalethe la and nalo baba wabantu bekasiza mabangambulali bekuyinto engangibhizi ngayo ngilapha ehlathini hayi ke makusesenjalo lo phethe sibhamu abheke emuva la engingakhona ngoba ngiyabalandela njena I think bengi about bekungasi distance enkulu kangako emva kwabo ngoba bathe sondela usilandele lo phethe isibhamu abheke emuva makathi uyangibona lapha ngiyeza kancane avela lahla isibhamu athuke alahla isibhamu siwele phambi kwami and usilahla ukwi distance kunami mara ngendlela silahla ngakhona wathi hayi walahla isibhamu wasilahlela phambi kwami makasilahlela phambi kwami isibhamu ngithuke nami ngisabe nokusithatha lesibhamu ngizame ukumkhama down ngithi hayi ngoba ngangiphethe icathulo ngesandla ngithi ngiphethe icathulo akuna nix ngizama ukukhama down nami ngobulima ngikhama umuntu down umuntu ofuna ukusibulala mara ngimkhama down so ke ngokusho kwami kanjalo bese bathi kimi mabaloke bangibheka bathi kimi ngibabona ukuthi bonke manje ngathi bathukile bathi hamba ukhulula lo yababa hamba ukhulula lo yababa hamba bangicoshe sengicoshwa yibo manje bathi ngiyokhulula ubaba kanti bayenzela ukuthi bona bese bayahamba ngifike lapha ngithi ngiyamkhulula ubaba ale athi ungangikhululi bazokulimaza ngithi yiba bangithume ukuthi ngikukhulule baba avume kubaba ngimkhulule mangiceda ukumkhulula athi kimi ubaba isikhiye ngibonile ukuthi basilahlele kuphi basilahlele lapha ngicela ukuthi sisibheke khona hayi sisifuna isikhiye nathi ukusifuna isikhiye kwasithatha 10 minutes yonke sizama ukufuna isikhiye semoto la basilahlele khona fortunately enough ubaba asithole isikhiye hayi sibe sesiphethe isikhiye ke manje inkinga esesinayo ke laba ebesinabo bacashile somewhere and siyabamemeza abaveli and ngaleso sikhathi sesiyasaba manje sisaba ukuthi ngaze kuphume buyigebengu ezu number 2 ngoba manje kunini sila and manje nabo sesifuna ukuhamba baveli ngize ngimemeze ngithi ngicela ukuthi nivele kuze kufike ezinye igebengu zizosibamba inkunzi ukuvela kwabo mabavela sisukume sihambe siye emotweni ke sesihamba sonke masifike emotweni ayinama lights isipoko imoto ayinama lights ama lights bawabulale wonke back and front babulala ama window wonke igcwele amabhodlela ngaphakathi sizama ukususa amabhodlela wama window ngaphakathi
and then bese sibeka sihlala phezulu kwezinto zethu ebesiphethe sibeke zona indwangu lezi besiphethe then sihlale khona ke imoto ubaba ayidrive kulobu mnyama and also sikhathi leso aboma past 12 to 1 ayidrive imoto sesiye police station siyobophisa manje sifike eSnake Park police station masifika amaphoyisa sithawe explainela bathi nibuyaphi enyokeni beniyokwenzani laphayana ngoba kunama syndicates abulala abantu lapha sinama case I32 unsolved cases wabantu ababulawa laphayana size sabeka iboard ngoba sesikhathele njalo siyabizwa kuthiwa naba abantu babulewe laphayana naba abantu babulewe kuvela ingalo emfuleni abantu babulewe nibuyaphi sithi hayi besiyokhuleka bathi ningaphinde niye laphayana and nenhlanhla kusho ukuthi lo nkulunkulu beniyomkhuleka kusho ukuthi uyaphila ngangicala ukuzwa amaphoyisa asho njalo mathi lo nkulunkulu beniyomkhuleka kusho ukuthi uyaphila ngoba laphayana abantu abaya laphayana abakwazi ukubuya bazosho ukuthi kwenzakaleni nathi sifike sidideke ukuthi kwenzakaleni so that was it but bese amaphoyisa afonele iambulance afonelele ubaba ukuthi athathe ubaba amse esibhedlela ubaba athi no ngicela ukuthi ningayifoneli iambulance mina ngizoziyela esibhedlela then amaphoyisa bathi uzoba right baba athi ngizoba right okay basiyeke ke sihambe ke ubaba idrive imoto afike asidrope kule indawo lezi esihlala kuzo asidrope off kule indawo isihlala kuzo then bese mangithi ngiyalala ke sekusekuseni vele already aboma 3 ngithi ngiyalala akulaleki ngizwa ivoice kaBaba uyamemeza iyabuya le nto la it was a trauma eyangithatha I think ithathe 3 years le trauma ibusy irana on my mind ngithuka mangizwa umsindo kube ngathi kunabantu abangenayo abafuna ukusilimaza nabantwana mabeyidlalela nje once bayenza umsindo then ngibe nokuthuka then lento lena ngiye ngayi overcome ngagcina sengi right unfortunately abanye oyi-one ugcine angekho right ngoba kugcine abane anxiety kukhosta ukuthi fanele ukuthi aphuze amaphilisi for i-anxiety ngoba beyivele nje imphathe noma ukuphi then im-attack so abanama attacks so ke kwaba yinto enjalo ngayizonda iSnake Park from ngalelo langa so kulento yase Snake Park ngafunda futhi kwaba ukuthi lento lena it was painful but at the same time ngiyengafunda ukuthi okay ilitshe lentaba liyakhuluma ilitshe lentaba liyakhuluma that is why we fanele ukuthi siye mase abantu silalele ama senses wethu ahlale ephakeme ngoba lela litshe ukuba lizange likhulume ngaba ngikhulumi namhlanje today ngaba ngikho la today ngabe ngiyengaluza impilo yami nabantu ngengihamba nabo ngoba laba abantu laba yana bekwama syndicates and bebebulala abantu bebaziwa and bese kukhulunyiwe and enye into ngeMonday yakhona lento isenzakalela kuyiSaturday ngeMonday yakhona udetective wabesifonela ekwi crime scene la kwenzeke khona lento kithi la besicashe khona kunobaba obekashonile lapho bebathi yangazi ubaba wamateksi obekashone lapho obulawe same igebengu zambulala kuleyo ndawo leyo athi ekhuluma nathi athi kumanje ngila ku crime scene la ekwenzeke khona lenhlekelelo yenu so esifonelela ukuthi uzoza azosibona ngendaba yecase that was it ngafunda futhi again nokuthi ukulalela kuimportant ziningi izinto ezizamile ukusivimba ukuthi singayi lapha okokuqala ubaba ufike late bekungasafanelanga siye lapha yana that late and it was winter time number 1 number 2 masifika lapha yana imoto ingena emgodini omncane onamanzi ayiphumi and siyaphuma siyayikhipha but still asiboni isikhova another sign uyabona so zonke lento zange siyibone because ngenxa ukuthi besilangazelele ukuya lapha enye engiyifundile ngalokho ngiyifundile lento yokuthi iBhayibheli malithi masikhulekeni isikhathi sisesekhona lisuke likhuluma ngani kunesikhathi empilweni yakho la
ezothi izinto mazenzeka zikushubela between life and death, angeke ukhona ukukhuleka. I saw it. Ngimkhulu ekukhulekeni, ngangimkhulu ekukhulekeni kodwa ngahluleka, kuzange kuphuma amagama. I couldn't even ask uNkulunkulu ukuthi angisindise. The only person obekaziphumela naturally aphume emlonyeni wami, it was my mom. So naleyo yangifundisa enye into ngabazali ukuthi kahle kahle abazali babo uNkulunkulu bethu basemhlabeni. Kahle ngoba manje yibo esithi masizubhlungu sithi mama yo. So lo mama yo noma between life and death angeke uthi uNkulunkulu yo, uzothi mama yo. Ngiyatholakala kubantu abadinga usizo lami, ngiyatholakala kule number ethi 079 676 8185. Ngitholakala on call and on WhatsApp. Kakhulukazi I appreciate abantu mabangithumelela ama messages because ngiyakhona ukuthi ngoba ngihlala ngibusy, ngiyakhona ukuthi ngibuyele back kubo ngiresponde to the messages. Angihlali ngingandluli kuma messages, and ngicela ukuthi abantu bangibekezelele ngama messages ukuthi angaka baphenduli, bazi ukuthi na kanjani I don't sleep ngaphendulanga ama messages. So ngumuntu lona onesineke and oyaziyo ipain efilwa abantu, especially abantu aba-gifted, abantu abanga understand ama-gift abo, abafuna ukuthi bancedwe abantu asebekhulile njengami ukuthi babancede ngama-gift wabo ukuthi bawa understand, ngoba nje i-gift yakho once wayi understanda was understanda wena, ngoba ufuna uqale ngawe, uqala ngawe kuze understanda, ngoba i-gift nje isebenza kanjalo, isebenza ukuthi ufuna ukuzazi. Angeke uthi uzo understanda lento kuwe ungazazi, uqala ngokuzazi wena and ube umuntu lona onothando. Ngicela ukuthi ube nothando and peace empilweni yakho, izokwazi ukuthi isebenze kahle, ngoba le gift lena kumuntu othi unayo azi ukuthi ayisebenzi ngomuntu onamaqhubu, ayisebenzi ngomuntu onama grudges. And mase icala seyikungenile isebenza ngawe, uzoyifila ngoba mawungayenza into wrong ikuzwisa ubuhlungu yona self, uzwa isisu sakho sibamba. Once kwaba nento engathi wrong uyayenza, kufanele kube nama sign ukuthi no, this is wrong. Uyisola uthi why ngikhulume kanje, uzwe kuba buhlungu la isiswini, uzwe ngathi khona into eyenzakalayo. You must know ukuthi manje seyikwi level ephezulu, siyasebenza, ulalela kahle ama senses wakho, ngoba it doesn't even allow you ukuthi ukhulume kabi ngomunye umuntu or ugxeke abanye abantu, ngoba masila emhlabeni asikwazi ukugxeka, asikwazi ukuthi into mawuyibona mawungayi-understand bese uthi ayikho okanye uthi akusiye kaNkulunkulu, because uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. Awazi umhlaba ukuthi ume kanjani. Umhlaba into enkulu ngalendlela le eneyimfihlo ezinkulu lezi ongeke uzuzicabange ukuthi zikhona. So manje kufanele ukuthi sibekezelelane masingabantu, sinikezelane uthando, sikhulisane ngeqiniso, konke kube kuhle.